Kuwa kabiri tariki ya 15 Ukuboza 2021 inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Rugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Nyuma y'aho Minisiteri y'Ubuzima yemeje ko ubwoko bushya bwa COVID-19 bwahawe izina rya Omicron bwagaragaye mu Rwanda, inama y'abaminisitiri yasabye abaturage kurushaho gukaza ingamba zo kwirinda cyane muri iki gihe twegereje iminsi mikuru isoza umwaka. Mu rwego rwo gukomeza gukumira ikwirakwira rya COVID-19 ni ngombwa kwikingiza, kwipimisha kenshi COVID-19 no kwirinda kujya ahari abantu benshi. Ingamba zikurikira zigomba gushyirwa mu bikorwa mu gihugu hose mu gihe cy'ukwezi kumwe uhereye tariki ya 16 Ukuboza 2021, ariko zishobora kuvugururwa igihe cyose bibaye ngombwa hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Ingendo zirabujijwe guhera saa 6 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Ibikorwa byose byemewe gukomeza bizajya bifunga saa 5 z'ijoro. Abagenzi bose binjira mu gihugu bagomba guhita bashyirwa mu kato k'iminsi 3 muri hoteli zabugenewe kandi bakishyura ikiguzi cyose cya serivisi bahabwa. Abagenzi bose bapimwa COVID-19 bakigera mu gihugu bakongera gupimwa mu minsi 3 ndetse n'irindwi bishyuriye ikiguzi ahantu habugenewe gupimirwa COVID-19. Abagenzi bose binjira n'abasohoka mu gihugu bakoresheje ikibuga mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 mu gihe cy'amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka, kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima yo kwirinda COVID-19. Ibitaramo by'umuziki no kubyina, night clubs, live bands ndetse na karaoke bibaye bihagaritswe. Konseri zateguwe zizajya zibanza kwemezwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB. Abakozi b'inzego za leta bazakorera mu rugo uretse abakora akazi kabasaba guhura n'abasaba serivisi, ariko ntibarenge 30% by'abakozi bose. Ibikorwa by'inzego z'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rurasaba gukoresha abakozi batarenze 50% by'abakozi bose kandi bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Imihango y'ubukwe harimo gusaba ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi bwa leta n'irikorewe mu nsengero rigomba kwitabirwa n'abantu barenze 30% by'ubushobozi bwabo bwaho bagomba guteranira, kandi umubare wabo unturenge abantu 100. Ibirori bibera mu ngo ntibigomba kwitabirwa n'abantu barenze 50 kandi bikabanza kumenyeshwa ubuyobozi bw'inzego zibanze. Abitabiriye iyo mihango bagomba kwerekana ko bipimishije COVID-19 mu masaha 72 mbere y'ibyo bikorwa, kandi bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 nk'uko bikubiye mu mabwiriza ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Abategura amakoraniro, ibirori bagomba gukora ku buryo bibera hanze cyangwa ahantu hagera umwuka uhagije. Inama zikorwa imbonankubone zizakomeza. Umubare w'abitabira inama ntugomba kurenza 75% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateranira. Abitabiriye inama bose bagomba kugaragaza ko bipimishije COVID-19 mu masaha 72 mbere y'uko inama iterana. Ingendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zizakomeza gutwara abantu bicaye gusa bangana n'100% by'umubare w'abantu zagenewe gutwara. Abatwara bisi barasabwa kugenzura ko amadirishya afunguye kugira ngo zigiremo umwuka uhagije. Moto n'amagare byemerewe gukomeza gutwara abagenzi. Abatwara moto n'amagare basabwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Restaurant zizakomeza kwakira abakiriya ariko ntizirenze 50% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Restaurant zakira abakiriya bicaye hanze zemerewe kwakira 75% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Utubari tuzakomeza gufungura mu byiciro mu gihugu hose hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Imihango yose ibera mu nsengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 igomba kwitabirwa n'abantu batarenze 50% by'ubushobozi bw'izo nsengero bwo kwakira abantu. Ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muri ibyo bikorwa harimo amahoteli, abashinzwe kuyobora mukerarugendo
mukerarugendo na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo. Ibikorwa bya siporo y'umuntu ku giti cye n'izikorerwa hanze abantu bategeranye bizakomeza gukorwa. Ibigo bikorerwamo imyitozo ngororamubiri bizakomeza gufungura mu byiciro. Koga muri pisine, ahakorerwa sauna na massage bizakomeza gufungura mu byiciro. Abitabiriye ibyo bikorwa bagomba kuba barakingiwe COVID-19 mu buryo bwuzuye, uretse abari munsi y'imyaka 18 kandi berekanye ko bipimishije COVID-19 mu gihe cy'amasaha 72 mbere y'uko babyitabira nk'uko bikubiye mu mabwiriza ya RDB. Umubare w'abitabira ikiriyo ntugomba kurenga abantu 30 icyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 50. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufungura mu byiciro hashingiwe ku mabwiriza yatanzwe na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Abanyarwanda n'abaturarwanda bose barashishikarizwa kwikingiza byuzuye, kwipimisha kenshi kandi barakangurirwa gukorera mu rugo bifashishije ikoranabuhanga igihe cyose bishoboka no kurushaho kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Inama y'abaminisitiri yemeje amasezerano hagati ya Guverinoma y'u Rwanda n'ikigo cya DARE cyita ku bana, amahoro n'umutekano, DARE for Institute for Children, Peace and Security. Inama y'abaminisitiri yemeje ko pariki y'igihugu ya Nyungwe isabirwa gushyirwa ku rutonde rw'umurage w'isi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO. Inama y'abaminisitiri yemeje yinjizwa ry'u Rwanda mu muryango mpuzamahanga w'ibyerekeye ikoranabuhanga witwa Digital Cooperation Organization nka kimwe mu bihugu byatangije uwo muryango. Inama y'abaminisitiri yemeje amasezerano akurikira: kongera amasezerano Guverinoma y'u Rwanda ifitanye na Zipline Rwanda Limited, amasezerano hagati ya Guverinoma y'u Rwanda n'umuryango uharanira imibereho myiza y'abaturage witwa Society for Family and Health yo gucunga no gukoresha amavuriro mato, amasezerano hagati ya Guverinoma y'u Rwanda na sosiyete yitwa Coco Network Rwanda Limited. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika y'Ubushinwa yo guca burundu gusoresha kabiri ku byerekeye imisoro ku musaruro n'ikumira ry'inyerezwa ry'umusoro no kutishyura umusoro. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gisura amajyambere yerekeranye n'inguzanyo igenewe umushinga wo kwihutisha imikoreshereze y'ikoranabuhanga. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya perezida rishyiraho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka, iteka rya minisitiri w'intebe rigena uburyo bwo gutanga no kubona ubutaka bwo gukodesha ubutaka mu buryo burambye n'ubwo gutiza no gukodesha ubutaka bwa leta, iteka rya minisitiri rigena ibyiciro by'ubutaka butangwaho inkondabutaka n'uburyo itangwamo, iteka rya minisitiri rigena uburyo bwo guhindura imikoreshereze y'ubutaka, iteka rya minisitiri rigena uburyo n'ibikurikizwa mu gukemura amakimbirane ashingiye ku iyandikisha rusange ry'ubutaka no ku mbibi zabwo, iteka rya minisitiri rigena ibipimo fatizo n'ibindi bikurikizwa mu kugena umusoro wishyurwa ku bibanza, iteka rya minisitiri w'intebe rigena komite ngishwanama mu by'amazi ku rwego rw'igihugu, iteka rya minisitiri rigena komite ishinzwe kubungabunga umutungo kamere w'amazi ku rwego rw'icyogogo na komite tekinike ku ngomero z'amazi, iteka rya minisitiri rishyiraho abagize komite tekinike ku ngomero z'amazi. Inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu by'amahanga mu Rwanda ku rwego rw'abambasaderi: Ibrahim Sidi Ibrahim Mathar, ambasaderi wa leta ya Libya mu Rwanda afite icyicaro i Kigali; Maria Alejandra Guerra Ferraz do Andrade, ambasaderi wa Repubulika ya Chile mu Rwanda afite icyicaro i Nairobi; Marie Charlotte Tang, ambasaderi wa Repubulika ya Philippines mu Rwanda afite icyicaro i Nairobi; Dante Badiako Asare, High Commissioner wa Repubulika ya Ghana mu Rwanda afite icyicaro i Nairobi. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira mu rwego rw'ubutabera: Beatrice Mukamurenzi, umucamanza mu rukiko rw'ubujurire; muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane: Olivier Kayumba, Minister Consular Central Africa Republic Democratic Mission; naho
Didier Rugina akaba second Chancellor Central Africa Republic Diplomatic Mission mu biro by'umuvugizi wa guverinoma Alain Mukurarinda, Deputy Spokesperson Emmanuel Nshimiyimana Division Manager Chief Budget Manager, Emma Claudine Ntirenganya Communication Analyst in charge of Government Programs kandi Basongera Analyst in charge of Campaign and Event mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB, Alex Africa Good Governance and JAF Division Manager, Abdulaziz Mwiseneza Service Delivery Division Manager, Pascal Mutemberezi Registration Division Manager, Grace Divine Muhorakeye Monitoring and Evaluation Division Manager, Innocent Zamwita Global and E-Governance Research Analyst, Anatole Murindwa Applied Governance Research Analyst, Nicole Kiberinka Innovation Homegrown Solution Research Analyst. Mu bindi kandi Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ku Gikondo harimo kubera imurikagurisha mpuzamahanga ku nshuro ya 24 rikaba rizasozwa tariki ya 30 Ukuboza 2021, bikorewe i Kigali tariki ya 14 Ukuboza 2021. Dr. Edouard Ngirente Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda ni wasinye kuri iri tangazo. Reka mushimire cyane nkwibutsa gukomeza gukora subscribe kuri Hahubwenge TV kugira ngo ujye ubona n'andi makuru agiye atandukanye.